Jesu li prošli vozovi za velika srpska sela? To je tema novog serijala Zadnja kuća Srbija. U opštini Velika Plana, selo Krnjevo, na putu koji vodi od Smedereva ka Velikoj Plani. Sada ima nešto više od 4000 ljudi. Broj se smanjio za više od 1500 za nekoliko decenija, ali je najveći problem što je selo sve starije i starije. Pričao sam sa nekadašnjim direktorom čuvenog motela Krnjevo, koji je bio na autoputu. To je Čikadane. Kako je izgledalo tad selo kad ste istigli? Pa, kažem vam kako je izgledalo. Izgledalo, putevi nisu bili. Onda i škola, radila je ona stara škola, a sada, onda posle toga ovo je izgrađeno sve. A pričate o onoj školi seoskoj koja je najstarija seoska škola? Da, onda tamo, znate? Da, znam. Još je tamo radila i počeli su ovde da rade i onda su izgradili posle ovaj, kako se zove, salu za sport i tako dalje. Ali najviše se radilo, vidite, ovo se zidalo, kad sam ja došao, ovo se zidalo, sve se to zidalo onda. To su zidale neke firme, stanove? Da, i to su sve neke firme, vidite, tu stanuje, to je sad otkupljeno privatno, sve pokupljeno. To je opštinski stan, ono tamo gdje je ona, ovo je isto, ali to se sve uselili posle privatno, se opština prodavala i tako dalje. To sve sad raspada, to znate kako je. Naravno. A recite mi, čime se narod bavio kad ste vi došli? Vi ste došli i bili ste, primljeni ste u Krnjevački motel. Da. Posle igrom slučaja postali direktor, je li tako? Da, odmah sam postao. A vi ste odmah na mesto? Odmah, da, mesto, neodređen upravnik sam bio. Da. Imao sam direktor u Smederevu, generalni direktor, a onda je držao 4 motela smo imali na autoputu. Imali smo gore kod Jarine, pa imali smo u Kolare, pa imali smo Lozdičku česmu, pa Krnjeva. 4 motela smo imali. A imali ste vi žestoko iskustvo prema što ste došli tu, tako? Imao sam, da. Imao sam, radio sam prvo moje selo, još 50 godina, posle sam radio u Sečnu na raskrsnici, u restauraciji jedna velika raskrsnica Kolapo ovdje, što je išao voz iz Temišvara, pa ne znam. Da, vi ste Vojvođanin, oko Zrenjanina tamo. Da, oko Zrenjanina, da. I tu sam radio godinu i pol dana. Tu sam radio, onda sam to napustio, pa sam otišao u Melenicu, tamo sam dobio ponudu. Kao konobar sam radio u Melenicu, sam radio 5-6 godina i onda me oni poslali, jer počeli su reprezentacije naglo da idu. I sad treba da se usavršavamo, razumete? Jer i Tito nam bio u Melenici. Njemu sam dao prvu čašu gore ovako, 69. godine. Dao sam u čašu gore, bilo ovdje jedno 50.000 naroda. I slijeve okoline prolazio i išao za Kikindu kod fabriku crepa i pločica, ako znate gdje ima u Kikindu. Naravno. Čekaj, samo jednom ste ga služili u životu? Jednom ste ga služili u životu, njega, Tita? 11 puta. 11 puta? 11 puta sam ga služio, ja. Lično ja. Pa kažem, u Melenicu sam ga služio. Pa sam ga služio ovdje u Smederevu, bio u Novu Željezarović, kad sam ja došao na 10. godine. On je došao 71. ili 2. Da obiti Željezaru, zašto još nije gotovo, zašto opasno govor. A ja sam ga dočekao iz upravne zgrade, ja i neki Šešić, konobar. Njega i pratnju. A čekaj, priznajte mi nešto, je bila žestoka kontrola, šta radite s pićem, šta? Pa znate kako sam ja otišao ujutro u 4 sata, on tek u 9 sati, pola 10 stigao. Pretresali vas sve? Pa sve, pa tako je išlo onda. Nema šta, pa ubrijan, pa uštirkan, pa namešten, jedni važan, sve me živo ispitali. Ide i kako je to, obezbeđenje, generali stoju napolje, a ja preko prozora zezam, izvinete, a oni daju jednu plaću ovamo, a ja spremam. Generali? Generali, bre, ja sam bio već od generala onda, ono bar ima pravo da dođe do Tita, general ne može da uđe unutra. Krnjevo je oduvek bilo poljoprivredno mesto, ali je Krnjevački motel bio poznatiji od bilo koje sorte koja je odavde dolazila. Smederevska Palanka i Velika Plana nudile su i zapošljavanje u državnim firmama. Za Smederevo da ne pričamo. Sada je u tim gradovima 10-ak većih pogona zatvoreno. Vi ste to držali, posle se to raspalo, uhvatili, raskantali taj motel i tako dalje. Jer ima još nešto šta su raskantali umeđu vremenu, a
dosta toga istvoreno. Imate i ove vinogradare, pa imate ovaj veliki trgovinski lanac i to, ali ima nešto šta su raskantali još? Pa raskantali su taj motel i to 3 puta ga sud prodao. To mi uopšte nije jasno. Zašto sud proda nekom pa ga ne natera da radi? Nego proda i zatvori. A to mi ne znamo vi i ja, to znaju oni što to rade. Da, oni to sud zna, samo sve mi to tako dođe nešto smešno. Nejasno? Da, nejasno i smešno. ako sam ja nešto kupio, radim. Ako sam ja došao ovdje kao upravnik, ja sam radio. Prvo taj motel sam 5 puta ustručio promet za godinu dana. Prvo sam imao 152.000, odmah druge godine sam imao 192.000 platio. Jer sam 5 puta ustručio, znate zašto? Jer sam uveo od 1. oktobra do aprila muziku. Preko zime sam primao platu koje preko leta kada je tranzit. Ali oni to nisu radili ovdje, jer nisu imali stručnjaka. Ja sam uveo muziku, doček nove godine, sportska zabava, lovačka zabava, školska zabava. Pravio sam svašta pevača, sve iz Beograda sam dovodio, sve sam poznao, jer tamo sam i, razumijete, najbolju muziku sam držao, najbolje pevačice. Ali mogu da postavim jedno ključno pitanje. Šta je vama rekla supruga ili ta devojka ili šta je ovdje, kad vi dovedete lepu pevajku? Pa šta, kao i svaka žena. Nije baš sve jedno, što dolazim svako jutro, ali sam dao sve od sebe. Da taj motel je radio kod Doksac, pitajte koga hoćete sada tu na ulici. Ne, vidio sam kako vas pozdravljaju ljudi, da. Pitajte koga hoćete ovdje za Danete, pitajte samo za Danete. Kakav je bio Dane upravnik i kako je radio motel dok je Dane bio? A su bili Krnjevčani gosti? I Krnjevčani i Palančani, solaracija do Boga. Dovodili tamo sve, uveče puno i nemam ja toliko sobe ni kućice. Ima neko uzme za mjesec dana naprijed i plati, razumete. Tako da, pa to je bilo što jedno u ono vreme, razumete. Ekskluziva čisto. Ekskluziva. I ja uvijek što sam pun da ima još 9 takvih objekata, razumete, ne bi stalo. Ali zato što sam bio stručan i zato i znao sam da dovedem dobru muziku, dobre pevačice. Razumete. Ja sam išao u Šabac, sednem u kolo, imao sam kolo. Nisam imao kola, ne znam kakva fiću sam imao. Meni drugo nije trebalo za trčkaranje, razumete. Jer morao sam da idem često u planu, u policiju, ne znam, kod inspekcije, tako uvijek nešto. Pa za pošalce uzimali utorak, mesec, ali nikad nisam platio ni jednu kaznu za 18 godina. Vi ste bili odgovoran čovjek. Da, odgovoran, bio sam... A recite mi još jednu stvar, je li bilo para, je li trošili ovdje ljudi tad? Trošili pare? Para je bilo, koliko god hoćete, nije, bacala sam muzika i zarađivala silno. Ja sam bio isto sa parama jako zadovoljan. I moja žena i supruga i sve sam onda nakupao nove stvari i sve sam izbacio ono što sam imao, razumijete. To je toliko promet bio jak da već sam, da izvinete, poludio, razumijete. Ali nisam htio da popustim. A sad narod, jer ide sad narod na muziku, ide malo sutra? Nema nigdje ništa. Nema, niko ne pravi ni doček nove godine, nigdje nisam imao. Krnjevo, naselje u opštini Velika Plana. Veliko seosko naselje koje ima dosta dobar saobraćajno-geografski položaj. Međutim, to što ima sad dobar saobraćajno-geografski položaj, često u istoriji nije baš imalo pozitivne strane, jer sa promjenom društveno-političkih i bezbjednostnih okolnosti selo je bilo primorano da se pomešta, odnosno relocira na neka bezbednija mesta. Tako da, kada se posmatra položaj samog Krnjeva, primarni položaj je bio u samoj dolini Velike Morave, njenoj aluvijalnoj ravni, na meštu Selište, što je nešto prilike lokacija istočno od zaseoka Savanovac, današnjeg zaseoka Savanovac u okviru Krnjeva. Da bi sa promjenom društveno-političkih prilika i nadiranjem Turaka, selo relocirano u zaleđu levog oboda Donjo-Velikomoravske kotline, da bi tek iz treće faze selo se pozicioniralo na današnjem mestu, a to je upravo na tom kontaktu između aluvijalne ravni Velike Morave i njenog zaleđa, gde je inicijalno formirano selo Krnjevo.
Međutim, ono je u tom periodu se sastojalo iz većeg broja zaselaka koji su tokom 20. veka su se spojila u jedno selo, uključujući i sam Savanovac koji se nalazi u dolini Velike Morave, kao i njenog zapadnog dela koji se nalazi u dolinama levih bočnih pritoka Velike Morave. Inače, danas samo Krnjevo je naselje kroz koje prolazi autoput, znači deo trase koridora 10, međutim, tu čak mogu i da se uvide neki negativni efekti tog autoputa, s obzirom da je prolaskom autoputa sama katastarska opština naselja Krnjevo je podeljena na dve celine koje su povezane samo sa 3 podvožnjaka, što faktički vi imate da jedan autoput ovde nije stimulativno uticao na ovo seosko naselje, već je doveo da celokupna komunikacija između ove dve celine se usmera kroz 3 podvožnjaka, gde možemo da vidimo da u stvari ovde autoput je i vrsta nekog stresora u prostoru. Samo Krnjevo, s obzirom da se nalazi na prostoru niske Šumadije, upravo se nalazi u toj zoni konvergencija raznih migracionih struja, i dinarskih, i kosovsko-metohijske, i moravsko-vardarske, i braničevske, i timočke sa istoka Srbije, ali dominantna migraciona struja koja je formirala Krnjevo jeste kosovsko-metohijska i timočka migraciona struja. Kažite mi ovako, kako sad kad se presabere sve unazad deceniju, 2, 3, kako se kretao broj đaka? Koliko sad imate? Sad imamo 290 učenika u 16 odelenja, sa izdvojenim odelenjem na Savanovcu 3 km od ove centralne škole, imamo još jednu školu. To znam. Tako da zajedno sa njima imamo 290 učenika ove školske godine i to je otprilike na nivou kao prošle godine. Ali kada bi išli unazad, ja sam geograf po struci, pisao sam diplomski rad o selu Krnjevu i pratio sam, kada sam se ja rodio, znači tamo 60. godina prošlog veka, imalo je 860 učenika. I projekcija u tom mom radu je bilo da će se smanjivati 10 učenika na svaku godinu, što je došlo do toga da je i tako tačno. Znači, predvideli ste... Kad sam počeo da radim, izvinite, kad sam počeo da radim 1987. bilo je 525 đaka. Znači, to je za 25-6 godina manje, evo, 230 učenika manje, to je otprilike baš tih 10 učenika. Naravno da se to nije pojava koja ide da odlaze Krnjevčani van Krnjeva, ne znam, ima pojava da ide malo u Italiju, u inostranstvo. Krnjevo nije mesto koje ima puno ljudi koji su u inostranstvu, nego je isključivo prirodni priraštaj koji ide na to da su odelenja po 15, 16, 17 učenika. Nekad je to bilo 30 i čak moje kolege koji su stariji kažu 40 učenika po odeljenju. To je vrvi. Jeste, to je bilo puno dece. Nije bilo mesta po podacima, išlo se preko puta u zadrugu, u poštu, pa se pravila zgrada po zgrada. Ovo je bilo predviđeno za učitelje, ova zgrada, pa je to bilo nove 4 učionice, pa sve više i više, a sad naravno mi polako smanjujemo. O tome se radi. Znate šta, sretno me, na primjer, ljudi na ulici i sad pričaju šta ja tražim ovde, pošto radimo te demografski propale sredine i to i sad, ja kažem njima, upozoravamo da treba obratiti pažnju na velika sela jer su stup države i to sve. Ljudima nije jasno jer na oko klinci se kreću. Ali u papirima je to jako loša prognoza. U papirima je tako što sam vam rekao. Naravno da se to ogleda i na ukupan broj stanovnika u Krnjevu. Krnjevo je nekad imalo skoro 6000 stanovnika, sada je taj podatak po zadnjem popisu 4800. Već se vidi, znači, jasno. Vidi se sve više staračkih domaćinstava, sve više, znači, i onih koji su otišli iz Krnjeva za posao, naravno, najviše. I naravno, 1, 2 deteta. Ajmo sad da idemo onu pojavu kad kažemo da gde god je više siromaštva, tu je više dece. Evo sad idemo suprotno. Znači, mi nismo bogata država, mi nismo država, znači Nemci bi mogli da imaju puno dece ako su razvijeni, Švajcarci, ali nemaju. Ajde malo da pošetamo, ja idem da ispratite pa da... A i mi smo siromašni, a nemamo dece. Naročito za ovu školu koja je najstarija seoska škola u Srbiji, nastala, vidite, daleke 1779. Znači,
pre Vukovog rođenja, znači pre nego što je Vuk kretao ovim prostorima, nekad je govorio da na 100 sela jedna škola. Sad imamo puno škola, puno zgrada, ali nemamo dovoljno đaka i to je naravno problem. Smanjuju se broj odeljenja, ostaju nastavnici bez norme, sve manje dece, tako da Srbija, koja bi možda više trebala da ulaže u selo kao jednu celinu za razvoj, ali opet to se dešavaju i u gradskim. Stil života je otišao, nema više toga. Porodica kao porodica. Tako da, ne znam, ne mogu da budem pametan na koji način stimulisati mlade da imaju više dece, da se puni samim tim i učionice i da mi radimo i da vaspitavamo tu decu, ali u tom većem broju. Znači, majko. Kad vidite jedno veliko selo na dodiru Šumadije i Pomoravlja u jednom lepom, znači, predelu aluvijalna ravan Morave, malo Šumadija, gde vinogradi, Krnjevački autoput, velika površina, Krnjevo ima izuzetno veliku površinu. Kad se dešavaju ove stvari, a ajdemo u ona sela istočne Srbije na 700-800 metara, ne znam gde, to više i nema ni dece, ni škole. Tako da kada mi doživljavamo krizu ovde, da ne možemo da jednostavno radimo na način koji bi bio za jedno veliko selo, to je 5000 stanovnika, nije to malo. Evo Lozovik, kaže, ići ćete u Lozovik isto. Dolazimo svi na 16 odeljenja, otprilike na onu, svako odeljenje po 2 razreda. 8 razreda, 2 odeljenja i malo, evo, u vrtiću sad 14 deteta. U vrtiću samo 14? U predškolskom. Znači, oni su ovde kod nas, 14. I posle kažu, nije problem, a? Jeste problem, veliki. Najveći? Najveći problem. Znači... To ja stalno pričam, korupcija, kaže broj 1, korupcija ima rešenje, šalju se ljudi u zatvor, a nerađenje dece trenutno nema rešenje. Pričao sam sa Goranom Živanovićem, direktorom najstarije seoske škole u Srbiji. Obilazio sam Krnjevo, da vidim kako izgledaju sokaci, uličice, kako narod živi. Prezime Tirnanić. Recimo, sa svih živih strana sveta i svih živih delova Srbije naseljavali su davno ljudi Krnjevo. Međutim, ta porodica Tirnanić, to su pravoslavci došli iz okoline Tirane, proterani odande. Naselili se ovde i sad, evo, trenutno vlasnik najpoznatijeg tog domaćeg lanca trgovina, da ga ne reklamiramo, je Tirnanić. Njegov otac drži najveći, ja mislim, ovde je lanac apoteka i što Tirnanić, samim tim otac i sin, nije neka mudrost da zaključim da su Tirnanić jedan i drugi. Imamo familiju čuvenog Bogdana Tirnanića, novinara, naše kolege, na koga smo ponosni, za razliku od mnogih drugih kolega. I imate, ako verujete, još poznatijeg, mislim, mnogo je poznatijeg, ja mislim, od svih njih, a to je Biković. Šalim se, nije Biković, nego je Aleksandar Tirnanić Tirke. Evo ga, rođen u Krnjevu, možda najjači fudbaler svih vremena s ovih terena
1910. rođen, umro 1992. A prvi razred završio ovde i onda sa majkom otišao za Beograd. I onda ste gledali seriju. Ja ne pričam dalje, jer moram ja da pravim svoju seriju, a Bjelogrlić je pravio svoju seriju. Tirke je rođen u Krnjevu. Idemo dalje. Krnjevo već ima napuštene kuće. Sve starije stanovništvo je znak za uzbunu. Mladi, kada upišu studije, retko da se vraćaju. To je još jedan problem. Krnjevo je jedno od nekoliko preostalih velikih naselja seoskih u Srbiji. Nažalost, i ono gubi svoju populaciju, negde skoro 11-12% se smanjilo u poslednjih 10 godina. Prosječna starost raste brže nego što je prosjek za celu Srbiju. Ne naravno onim tempom kao u naseljima seoskog tipa koja su, da kažem, već pre 20 godina krenula ovim putem. Međutim, prepoznaje se tendencija brzog starenja i ovakvih naselja i prosto već na sledećem popisu možemo očekivati veće smanjenje s obzirom da je broj ljudi koji svakodnevno već putuju u veća naselja nadoma Krnjeva praktično negde 40-45% i to je prepoznato kod nas, ne samo kod nas, naravno, kao prvi stepenik ka trajno preseljenje. Rešio sam da posetim bar jednu od nekada bogatih porodica, kojima su komunisti uzeli sve. To je u ovim krajevima bilo kao dobar dan. Samo dođu jednog dana i od gazde ne ostane ništa. A kakva je bila vaša familija? To je sad priča ovako kad malo se među narodom ja raspitam, kažu to je bila mnogo jaka familija. Da, jaka familija. Moj pradeda, koga ja pamtim, dugo ga pamtim, on je iz Trnovče rodom, pa je došao kod moje prababe ovdje u kuću. I ta kuća isto bila bogata, ona je bila jedinica i tako. Pa svoje bogatstvo što je zadržao je tu, pa je onda kupovao, jer to mu je bio jedini izvod prihoda. Došao je negde blizu 50 hektara zemlje. I onda? I imao je on jednog sina i ćerku žive. Dosta mu je dece pomrlo. Bio je učesnik Prvog svjetskog rata, taj moj pradeda. Da. A recite mi, jer država oduzela? Oduzela je 2 puta, 3 puta. Odmah 45. 46. kako se to zvalo, ta reforma. Nacionalizacija? Nije bila nacionalizacija, ne znam, možda i jeste. Ne znam koliko su mu uzeli. Uzeli su mu, ostavili su mu samo 10 hektara. Pa samo maksim zemlje, pa da. Da, ali to je na 2 puta, bilo je 45. ili 46. pa znam da je bilo 48. Jer imala sam brata pokojnog, on je 48. godište i znam, slušala sam od mame i tate, svi su pokojni, ovaj dom. Nije on naš, to su izgradila je, selo je izgradilo, nego ta parcela je bila naša. I kaže, tu je bila im je bašta. I samo su upali i rekli su, izlazite.
da nisu im dali da pokupe ono što su zaseli bili tu. Znači, jednog dana imaš, sutra dan nemaš. Baš tako, baš tako. I koliko ima? Ima dosta familije ovde koji su tako prošli. Kako da ne, bilo je bogato selo veliko, ja mislim, najmanje jedno 30-ak familija su tako prošli. Nema vajde. Nema vajde, mislim tu došla i nova vlast, obećavali su sve te restitucije. U stvari vratili su oni nama 1991. godine, što je uzeto, sad koja je to bila reforma, jedno 8 hektara su nam vratili. A to je ono kad je Milošević vraćao nešto, da? Da, eto. A ostalo ono nije to, jer to je izdeljeno bezzemljašima, svima redom je to tad izdavano i to. I do koje godine, da kažem, vaša familija živjela dobro, a od koje godine su krenuli neki problemi? Ne znam kako da vam kažem, moj deda je, taj pradeda, on je umirao i govorio, kaže, sve što sam stekao, Tito mi je uzeo, on se na Tita tad, kaže, Tito mi je uzeo. A što sam rodio, Bog mi je uzeo. Rekoh malo pre, njemu su 3-4 dece pomrli dok je bio na frontu. I to je on govorio. Pa stalno je bilo, a ako smo mi bili bogati, nas smo 3 bili, imam sestru mlađu od mene i brata starijeg, svi smo i školovani, neko srednje škole, ja sam sa srednjom školu, brat pokojni je fakultet završio, sestra takođe, ali nismo mi osjećali neki luksuz, jako smo iz takve porodice. Ali to niko ne veruje nama kad, baš pogotovo ovi što su malo drugačijeg stanja, da ono, mi smo toliko skromni bili, a nisu nam ni mogućnosti bile nešto veće. Rascepkano zemljište, oduzeta imovina, podeljena. Sada zemlja ne vredi ako nemaš desetine hektara. Oslonjeno na poljoprivredu, Krnjevo čeka da se nešto dobro desi za buduće generacije.